rimchakso sakan chikon yang ni chonbe kapa chinalona kasar pingrang dalongan asimana mangsa video ko selkha nagata rabengan asimangba video ko skip khagijani bo video ko skip khagijani ode asimangba namadake khattako detale masinagata mangen maina khnarong gijakapa rong gijakapa khamni gaman ana asimana video ko rabenga haida video ko skangba ne rana जगह स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी स्नान करेंगे हमको ये उसको नहीं चाहिए नहीं इतना के बाद तो रखना तो हमारा संभव बाल है बच्चा है ना बस वही खाली हमको चाहिए Repengrang daun asimang ya video nakpanagata bani banagata maknaha yan kusik man kapa mandirang de ba durirang ni bolako aganako masikapa mandirang de masiba ingen ande ba anga ya khatako ba ya kusko agananiko masigijakapa mandirang na khandek be kasni agan thalate onagata skbenga kasara repengrang yan noktang gi sau jikma jiksi onge hala gundugol onge segabane private malko jikapa rasati kalahana yan ayo manani kata repengrang na simangara maida kenaka ayo mani nakama nakcha na simangba comment kai uya tai bujok daw bia aganinga ya segapa anga angni jikapa ko rapul jawaha deba angni dedrang ko de anga gal jawa ngaba kata ko we bibian mo segapa onge jikapa onge segapa jikapa na khadong kesa amchingde segapa jikapa ko a bini khadong chakapa bini khadong kapa mandian jikapaan segapani private malko indake rathongi galode ba rati kalong ode ba segapako namgija khamko kaang ode sawa jikapako rana sken nor pengrang nasimara mai dakinaka kasar pengrang yan ayon manani khatha maina khnarung gijakapa khatha ba khamonga kasar pengrang andake nasimako mungsamol molnagdaska kasar pengrang nasimangba angni channel ko namne khwaken simongode angni channel ko ba subscribe kai aro like kai donang phachina nasimang ko ba mola je takode nasimang changgapana dingtang video rangko niksuna gata mangen yani gaman kasar pengrang nasimangba angni channel ko subscribe kai aro like kai donang phaude nambegen ne nasimang ko ba mola dalni video di asan nising ba sakantikon matela